zaposlimo još po jednog ili dva majstora, tako dodatno da možemo da prihvatimo ljude koji su na putu sa malom decom, koji su stari, iznemogli tako to. Imate dežurnog vulkanizera koji radi 24 sata, noću radi na poziv. Dešava li se da ovih dana ljudi noću zove i da traže da se zamene? Ovih dana intenzivno i mnogo više nego inače se dešava da zovu i u 10, i u 11, i u 1 sat noću da smenja liku. Šta tada radite? Otvorimo radnju, na njihov zahtev i zapravo. I tada skuplji usluga? Pa nešto malo skuplje.